Karbi Anglong singing superstar season 4 angdung kitipon. Matijong ni paing kora troksiani. Dipualong kedo langkong habe uditiram hulalong. KASSMT atum pen cepatir pipon si Karbi Anglong singing superstar season 4 mesen pen angdung kiti pamanpon. Bangswa Jai Megalong aluhi sar paman pen Karbi Anglong Autonomous Council IM. Prabhat Chandra Taro aluhiaman pen MSc Johnny Timong Anparta lun sepo sartherong pi lun sepi pukhila lek thipila pen man peng keto ke thege ding tum chatong dun aluhiaman pen kachatong dun lun sepi pukhila lek thipi sitame ovekimia tumaphan lun lam ko an sikar bia khelong akenang sot kedoma pu aputhak lam thejai ponsi aning rung pon bangso angdung kiti ponalong bang photum angbong si chepate ponlo bang pho angbong pen bang ke thomatum chepa hai ponlo ke hai pona bang phia men lake ring nati dipusa aduntua nong e dipsika rajbong silapen ke thomanong e lin sika hanse piatum si chepalong pon son si pliang denga farman joyson phangchola pen phoang denga farman prudip hanse atum chepalong pon bangsolong ke cheng sianong e ka chepalong pon aphan tangka suri thongkep aduntua phan suri ingkoila pen ke thomanong e ka chepalong pon aphan suri kre phot tangka pi pajir pon si mesen pen bangso Karbi Anglong singing superstar season 4 farman angdung kiti pachon ponlo Dipupen Advenson Hansena Kilo Berta Malong News. Oke po nai ke lake pirthe adang di sepacetang nang po kabori bang nilipen aprang tum se kabori nilikang bonglom se ala litum bang nang dudu nai buse dudun chot sami thektipin setami bang nang hok pon derma se kabori dun lo labai kenang sot loi litum bong la elitum la singing superstar Iltum la season 4 lo ingdeng free lo la so nengkana bangke ilitum nengarong alam lo ilitum a district pen nangkang a district atum sami hadapan concert na tum ta bang lo sepati atum penaan courting jirutum ta do lo ilitum muhet langlong lo alatum asi jumi pit lo la si non bang ilitum national level long penaan related so do ladak saregama pa Voice of India, lapen Indian Idol laheta do, ladak pen nili tu menengi thebang ke muarnisi Karbi Anglong pen, sami dance along ke pinan ledun lo, ilitum la kilun along sami ilitum Karbi Anglong pen, lasa platform along Karbi Anglong dede lo, kuma madak cepati tum isi a foundation senil tum matapo, lasa foundation basic a foundation banglang tum long lo pulotang te national level along dalang tum competition along dam unpo aru voice quality bang arniwang se kimi abang dolo isi pen alam lang dam pulotang te aprang lunsepi bustami mane countable di asapet pinaan asan chom matum se kilun pinia bang ilitum arjolong chot nono bang ke Karbi Anglong pinang an angkang along kilun kecepati ji puno kilun ke Charlie ganeng hang tum tadulo ba parents tum sami aneng ke hang dun ba aneng kirung dun ason sai kam ke claim thek dun long lo athema dak tai se platform do kok lo pot si alang tum aprang an so se kabor idulo pusenil tum neng thelo alam bang ke halaso angdeng an ke la an so se ke thek nei angdeng lo jong se alang lila personal talent du ba background du bulotang te la bang dun longwek po dunong li po alam velo la sehala bangalang li personal talent ko an ma ke dui di la bang salang li kabori nang po la so farman kunane a course satami kunane a training satami alang bang en nang kok po satami ladak basic puseni li pulo la basic bang kicheng bang koson se lun di lun thama ba la so singing star along koson competition pen se anong e chapalong ima ba minang fan koson se ladak establish unjima la isi angdeng lo la national angdeng bang ke laan success ke thek nang po la bang ka Charlie lo message bang ke pohelo Karbi Anglong doan arar tum parents tum aneng hang tum do non owe kimi tum bang kabori aneng hang tum do la sa parents tum ben chenglok pinaan social organization thek muchor abang po bang pistami chirap chitu te kimi par lun kilun ba ka Charlie kabori bang kahinu alam kali mi pidalam lo la bang so sai kamalong ke jokta Thurdun pak pen cibordun pak pen jongse boridun lo pulota muarni si bangke arong tin benta anong i pen cenglok hala so arong ba hala so don hala so hem sami isi mission isa message siwangi aro lun kilun lege dolo pulda hada ka kahing no alam amas siwangwe dase kadu e pandar chuning rilo Karbi Anglong doan a family puno a parents puno di
kaduk kabe tami ki palun je pan ba kapabor i pan sami alan tum aneng kirung dun je pan sami nil tum dak singing star de super singing star platform sami nal tum pan kar Bangalore This is Raj Lakshmi and मैं सीजन 1 से सीजन इस टाइम सीजन 4 तक जुड़ी हुई हूँ कार्बी एंगलोंग सिंगिंग स्टार्स के साथ। तो दिस इज़ ए वेरी ग्रेट रियलिटी शो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और गर्व होता है कि मैं इस शो के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि सीज़न 5 सीज़न 6 सीज़न 10 मतलब चलता रहे ये शो और सब लोग हमारा साथ दे, सपोर्ट करें इस शो को, यही मैं चाहती हूँ। और हम लोगों ने इस बार भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़े किए सब लोगों ने और साथ में मेरे और भी जजेस हैं, हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन और हमारे साथ बने रहिए और सबको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.